Mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV ni mugarabendegia ekirwende de kujurigeria kuruchise muchonsi chinsegweta asoberete emugoroba yabono kero chikire Chinsa Isato buna bono ikirishinga gikiria etokanyora mungana magia senkira yobo ikirano ekurase television ya unambeyemo namange abiriga kurekana umugaso mugima na boigo abasaki baito nigo baenda Chinsinyo chonsi echorogonkorwa gusiko eneke buna bakoretera mungana magia asenkira yobo ikirano bono nigo nebekira ngekigima elio kororana na koyareteire mangana iyo sinchira yobukirano emateyemo ase ensemo ya Nyamataro county ya Kisii nigerino mochano kigima maiga yokoboka litukulia lero nakonyoro mubiri bumwanchu obo bwemyaka yegatwa korutire isikoli yabo abigo campaign nigo chigendrete campaign cha siasa chigendrete chinsemo chingaki Kenya kwanza yalengesemo ya Kiambu na boigo Azimio nigo barengensemo ya Meru lituko lya lero inyorobono lituko lya lero lituko lya Jumamosi nechinga kitirito gutwara murubiri bweke umbu murubiri nambeyemo murubiri ukinire asama tukabwango iga na koeneke buna oirire melikegima ayana sto ukondera mangana mange igoro ya siasa chorogonkorwa gusi Kenya na boigo ensengima bono onkwariganete kegima asaburi mu abere mugonjo semeto mwarori wa Gabuo aseli tukolia lero nigakoro kwa Honorable Dr. Daniel Manduko oyo nigari muronelia bwekerogo ekibobunge kuruase constituency ya Nyaribari Masaba bono igotuya ligane dikegima oikira se nyomba no ale se nyomba boni gakigima kanyeze Chinsa kirichike elinde tosoe asomoro bilito bweke umbo asege kagie Chinsa ibere kurubono bweka Chinsa isano chabutuko nigonge aligane tikigima tujugo twale mo aseyemo bune to kora butambe nigo koso asesimi yao kwa boriri borio asenambe jire igoro gabo ase TV yao libono twanyara kumanya kelio tagete na boigo ekomobori kiagerande yake kerabana siasa ba kora campaign skali to kunyara ko baikera kera kwa munyorere maiga liurambo boriri yao ilianyari gukwiranira bono television ya Ndizi TV nige gwa kirambio mana soko enda kujirigiria na boigo na boso ase mitandao yito ya Facebook buna Ndizi TV News na boigo gende YouTube Ndizi TV News ase oranyare go subscribe na go follow yo kumanya konyore merobiri yito Chinsa 24 nereria rekodi na boigo nereria etokobeka live bono togendale asige kenkurinandi elion komanyie amangana maya asenchira yobo ikerano Biamono kegimo mwanchu murigeria be television ya Ndizi TV magrawe agardo chikonyora mangana magia senkira yobo kirano oli onkonya koletera mangana magia senkira yomuno bimanyirio nigakuru kwa Joshua Auta inche nigokuru kwa John Kibati omungino yo mo motakanwa kuruasi kinyoro kieronge igigotoka ase constituency ya West Mugirango imi county ya Nyamira nigali no borobonge na boigo nigasabiro bokonyi kurasaba Samaria baya abo batagite gusibara chiko mokonya nigaendrete gwetera makongwa mange anere mona maroire na boigo botaka borobonge kigima umusaki togorese county ya Nyamira job mange nigamutarete na kwaliganyo roboti rokubwatia asenchera yobo ikirano kero yomo asobogima narene ndoto aganetigo ikirani ime ya Notu Mugirango igotoka Nyamira County ekenyoro kieronge ntwabato gutalira enka ya Bernard Mincha asitomerana no mwana kerubo oyo bwate ndoto yoko bumusikali kolende asengencho yokolemerwa asechibesa tabetiga kogendera ni sukuru yaye tatu mtakwite 2013 narenge skure primary school nganyora biri bagansomi adinge kafumudiri anyoro mwana wono korabo school fees yakabura wana butuchandike go mama tari kwenyara arwarite ntwaba tukumirana na mama mwabo uyo berega guchandeka kurutatu mwabo abaga gusira omonga nakyo kurukwa Samarieta buka peti nyanja maminja kurumo kako wasira totebya ngo ngakyomo gano gobeire ngona nakurwasira miaka ya elire kianda awanja ni tandite nyumba y'obunyansi nalemere nagachire no mwana wiki school bokonyi timbwa tiande no obalerwa abana nyagita yani bi serikali timbwa ati no njibe komnyene timbwa ati wana karungwa tumuchando ngamuno uyu nalemere iri narikimbwa tumuchando bana narwalire amarwe natwalira atatu mali yo ngo nyunde
Anonga nyagitali manu kuragira nyamba timbu ato na singurara timbu ati gonchande gite. Mbate Alisa. Mbate Kim. Mbate Marire mbakata. Omong'ina bono twakani otwerese igoro ya history omwana oyogo igoro amasomo ng'aye ikirete mbaka agachakatie skuru. Mwana ndiri corona. Cheta kanyoro mwana. Urendi bukabura. Kalige akanyora nyagitali chibesi kabura. Karwa mabera kurusi worra kachaka. Ono michandu gatoka. Ona osinyira sakuru na saguchi. Neno moni tobatu nene rongono ne yanga. Ona botore igato ndete yogosoka chikulia sinjona gwatobara na nchendu walite. Kwano kene abantu abarabwatisi omwana oyo andekera simasome. Amubwatisi akore school. Era chako konye family abana chinyo kinde mwene chacha kongo. Nsie Charles Faronga njako nyinere gaki. Anyali bonere akimwacha mukonye. Oyoraga ni gotokonya na bagu gotokonya kubetere nambe 07 42 32 10 11 nendengirorere 07 32 42 32 then 11 Marieta koreta yukabeti minchanya nchamu. Okona kokogani kwe familia ye una ondebwensi ore nokogani okuya ache abakonye elindo omwana oyo abe gakogenderera nendoto yayo kuba muskari korwase county ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Biamono kigima musakito kurwase county ya Nyamira Job Maangi utikana nayo ya matayemo kurwase nsemo ya Nyamataro ward ya Kitutu Central ese constituency ya Kitutu Chache South niko pabuka no mwichano munene maiga yokonyora umubere bw'omwanchuobo uyubwate emyaka yigatwa kole isiko lyabo kolengana na barubwo niko batebire buna gwikabono tibaramanya ningikeretere gusiria obugima bwabo umusaki tunde mo Steven nigo aligani roboti urwo asinchire yubekerano abakoro niko bagatebire litukoligia niko likororeka kemambia nonye nabo niko yale mamincha ase kenyoro kyabo matara kegotoka nsemo Nyamataro county ya Kisii. Emambia lero nigo mobero Andrew Oira obwate emyaka ya igatu otoka insa senka yaye ore buna ibole twatabwati kiaye egento kyagosa mono amate yaye chasa mali tanguru kumagire timura nabo kamambi mbucha mache kurugi simansi bichianga nandi natabatika ndagende icho ira nyomba na rusie tisiu ko enande icho ko ikansali mate nkonyora umuntu uraire para yale ngangi saa 12:30 ngotama gocha nyomba ngorangirio mugakonenga inchwangu orore ngoyore irange na geita nero boka bunakwa utirimboka nuntikante nini sana leo ntenga magi no ira ngomoborio iro yora ire igwa moyale nali nachiko tirimboka ngoriyo linaso agukura ngoteba umwana ominto gwakwete. Kolengana na bali bakwana na Ndizi TV niko bairira buna Andrew niko konyaro mwakie rangi na ogosira kwaye niko gwatigire gesunte no moichano monene ase amate yaye nyumba itene nero maate ya bosokoro yaye nere nkeruruga lakini no guikera bono ukukwana kwatu sinira uyu abwate gento kyaje kumuitira gesieri mwaye gento kyakorete taro ko tebire no neteni yabwate amwaka ni kumuitira kumusianga no mutiga bosoro atachega wano ni tu tukumetiga tu ichane tu mate tukumetiga ngikiaje tu mwana oja gusire kabiri ebikorwa byoboke bago nigo byarekanira komenta ase bunge ya Kitutu Chache South asa matukabwango iga asa babwatani bobolendia nseme ye basabira uko bamaiso njeko sabana oni asandi yarwanje serikali soime ekoreska security isaine kamiri yuko ta ku patrol morogo babutukoga yama yabantu akoita abantu bani ngaiba kobera ekiagera basigani baiba utar butukoga Amayia Chinsa Isato inyega abantu konyona bibago byo kabire paraga serikali yentu bwati kutokonya ga Nyamataro kiaro bubyo buichira kiregente ga korekana serikali tikonyora serikali turanyora karenga kiyachira kusina maru igoro samantu ara maru era bako minyoko bange tokonya lakini mangana ande asikirye ko kolenda abantu bate ga banyoro bokongo this is nothing egente ya mate anyagosira Andrew Oira yasabire nasobo tukibwa imegokorwa na kogaya nengana yogosira kwoyo mobo
aba mwana nagotoka njera buno moibiye okorie bintu bya yata nagokora kionde okiye akia serikali mwatesie monkane na monde tra bana bachete owe bakamoita bakamorusi chianga akinkia kolete mutari komboli mbakane eto sabet serikali eto bwatsi eto konye to manyanga kyumwana ominta kwete Magega yogo sirio yo mobo nigo bono amateye ekoboria maswali abere ninki kenyarete kumoito yo mobo na asekie se basabire chinse mochobo tuki okorobo tuki voice na kwena na machibu ya maswali ya amateye kulipotire taseni kia Ndizi TV korwa iga sense mwenya mataro gotoke mebunge ya Kitutu Chache South Elietariane Ndemo Steven Uye muno kigima musikirito Ndemo Steven ya soroboti orwa Gotikana nayo ni gutoso sensemo ya siasa. Umuraibu makia ODM musikiri Raila Odinga niko bonate birubunao nyiga uchikoye waliba gali yoko bomuraibu nse ya Kenya wentunda ya gatano igara chikuleta maunchuli ya manene imeye nse ya Kenya. Odinga nigaya kwa na yuli tukuri ya lero imeye county ya Meru. Asibaira obomu bwa Azimio la Umoja wa Kenya eliyokwe ya kirekoko bosio bobocholi obonene vule bosio bujitaliki iskianda echomotenyi watano gatatu omwako yoiga. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Nase ensemo ya Meru. Aya. Chinga kitu atigaire amatuko 50 nerimo tosoe obocholi obonene bw'omwaka yoiga. Obomo bwa Azimio la Umoja nigo bwatarire county ya Meru ase ogweyakera ekoko. Bakora wano muraibu obomo bwa Azimio Raila Odinga omokonyo ye Martha Karua na boigo omuraibu kiama gia Wiper Kalonzo Musyoka nigo bali eira gochigokora obonchoreri ase chinsemecho ase okoboria ense ya Kenya ase ntunde ya gatatu anene mono uchumi na boigo ekatiba. Nataka tumekuja hapa kueneza injili ya mabadiliko. Tumesema Kenya inataka mabadiliko ya tatu. Mapinduzi ya tatu. The third revolution. Mapinduzi ya kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi na ni ya vijana na akina mama. Kera omworoki wana chikwanyorera chisemi chabosa kurwe skuru yoborosogo ikachi university wetera omorobelio obaba asekerengo kerengaini. Mwaka ujao kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu hata kama wazazi hawana pesa atapata nafasi sawa kwa masomo kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ase chinsemo chobo chenu Raila nali eirabuna na chikoeneki oletire chinyagitari ange boigo bali batanyale bwakana NHIF serikali yaye neba kanere. Sema kwa upande ya matibabu naleta mpango mpya unaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zinaletwa karibu na pale watu wanaishi. Na ndani yake kutakuwa ziko na dawa, manases na madaktari kutibu watu. Ase chinga kiecho Kalonzo nigo aerera okwegena ase obomobo gochikorwani obokurumi. Obonchoreri nigo borachi koenekigwa abo ase baligiri echiro yekemeri kiamira. Hivyo na muamini Raila akisema tutapigana na ufisadi na Martha aseme wafisadi wataenda jela. Kalonzo akiwa hapo na wao mujue Kenya imebadilika. Sababu swala la miraa ni muhimu zaidi kwa uchumi ya Meru. Na kwa hivyo International Airport ya Isiolo ndio itakuwa ikitumika kupeleka miraa huko Mogadishu, huko kwingine kunaitwa Geisha, na hata ndugu Raila atawaeleza ametafuta hata soko nyingine za miraa ili watu wetu apate manufaa.
Martha Karua nigo asaba abamenyi b'ensemo ya Meru koba maiso ase ogochora abarai ase okororobia amatuko abosio. Kuomba kitu kimoja tu, wakati wa uchaguzi ni wakati wa kuajiri watakao kufanyia kazi miaka 5. Gingo lipoteli Amayia na Ndizi TV, erietariane Frida Kerubo. Biamono kigima oyoniga kurukwa umusikito Frida Kerubo kera tutigarite asoroboti oruo abarai aho bali bakumubwatisia Raila Odinga na bogo bare sobomo bolia bwazimio la umoja one Kenya ebroboni go baira chinga kecho na komotogia kigima omusike Raila Odinga na gotobuna igakolira mange imeyense ya Kenya na boigo ekerara iguri bagari yuguchakora ense ya Kenya muno muraibu ense ya Kenya ibentunde ya gatano nikarachi wakoleta amaunchuli ya mange ime ya Kenya. We want to hand over Kenya to a respected statesman who is tested and tried and tested, who has proved himself. Tunajua huyo ndiye atasaidia vijana ya Kenya, uchumi ubadilike, waweze kupata kazi. Ile mambo ya wash na uongo na wizi hakuna mahali itatupeleka. Kwa hivyo declaration ya leo ya Meru ni kwamba mulima sababu yetu walemavu kusapoti Raila Amolo Odinga vile alichukua mama yetu mulemavu. Rafiki ya mulemavu ni mama, na ndio timu ya baba. Kuna slogan na waomba tutembee naye kama we ni Mumeru na unataka amani. Na nimeshukuru leo Mheshimiwa Mboroto Abori, umeona vile amenisukuma. Kwa hivyo hiyo slawa ni hata yeye na muomba isapoti. Hapa Meru amuhitaji wilbaro. Wilbaro inaharibu uchumi na inaharibu ndoa. Kiuchumi wilbaro hapa mnapanda hapa Meru mnapanda miraa. Miraa ni cash crop. Mnatoa miraa kila asubuhi mnapeleka Nairobi, alafu mnaipeleka ng'ambo. Si ni kweli? Wilbaro ukitumia kupeleka miraa Nairobi itafika siku gani jamani? Kwa hivyo Meru mnahitaji magari, si ni kweli? Na mshaiona hiyo gari ya miraa venye inaendeshwa? Ni kama mwizi ambaye ametoka kule kwenye bank, si ni kweli? Sasa wilbaro itaendeshwa hivyo ifike Nairobi. Chinga kecho ensemelia yosobo mobulia wa Kenya kwanza na boroboni go baringe imeyi county ya Kiambu asibe hakire kukoke gima na kubolia bamenyi bechi county go sensemeyo una andike babasire asobo chulio banene borebusi yoli obachikoleta monchuli ya manene imeyinse ya Kenya musakito Vincent Onyancha nigakwarikanira roboti yorua senchira yobekirano Imeyi county ya Kiambu. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Siasa chomo bwa Kenya kwanza niko chia bwa Tansen. Na dawa ya deni sinikulipa. Omokonyo umuraiwense William Ruto niga mochiro umuraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga asogo turwanie merobilio ya serikali maiga yoko bwatana na umuraiwense omusike Uhuru Kenyatta. Tumesema ile mpango tulikuwa nayo ambayo kitendawili alikuja akasambaratisha, ambayo mulisikia juzi rais kule katika mambo ya madaraka hakusema mambo ya Big Four kwa sababu yule mtu wa kizurani wa kitendawili alikuja akasambaratisha hiyo mpango mpaka hata rais akakosa kusema chochote kuhusu mambo ya Big Four siku ya madaraka kule katika Uhuru Gardens. Mulisikia amukusikia? Chinga kichi umubunge Kimani Chungwa ni gate bensema ya Mount Kenya nechikumu bwati ya Ruto asobo choli buli buzyo asekirenga buna warorere na bako nyara kojera ense ya Kenya. We shall be voting for you because we believe and we can see you have a solid plan for our country and for our economy. Nataka nitangaza kutoka hapa Dumberi, Mr. Kitendawili, you have not only killed the goose but you have also eaten the golden egg. Asaba gorutate babuna ense ya Kenya ni gebwata bantaba ngaini na komochia Raila Odinga asenkwana yaye yogote abuna na chikokoroboliri aiga Kenya. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaulize
Huyo bwana kitendawili amewahi kulala njaa kweli? Amewahi kutembea mguu tupu kweli? Anaelewa kupiga lame mpaka kiatu ikatike hii ni kufanya nini? Huyo jamaa anaelewa. Ndio anatueleza saa hizi ati shida ya Kenya ni ujinga. Kama kuna ujinga imebaki Kenya, pengine ni kwao. Hakuna ujinga tena pande hii. Omukonyi womo bwa Kenya Kwanza Rigathi Gachagua gati abarayibande baikirana somo yigoyuka ukona kurwa asensemeyo niga muganyo omuraibwe nsomskuru Kenyatta koirania koboko gochiase Ruto. Akuwe mungwana kidogo. Huyu William Ruto alimpigia kura 2002. Akampigia 2013. Akampigia 2017. Tena akampigia tena. Hata yeye arudishe mkono. Labda kama yeye anaona shida kupigia William Ruto kwa sababu ni mtoto ambaye baba yake hajulikani, labda atoki kwa jamii yake, anipigie kura mimi kwa sababu mimi nilikuwa mtu yake ya mkono, nimebeba mfuko yake miaka nenda miaka rudi. Nimepigia yeye kura 2002, nimempigia 2013, nimempigia 2017 mara mbili. Hata kama hataki kupigia Ruto kwa sababu labda kwao ni mbali, mimi ni mtu hapa kwao nyumbani, anipigie kura kwa sababu nilipigia yeye. Kwa reporter ya Ndizi TV, ritirani nchinkuro kwa Vincent Onyancha. Asichinga kiecho umurai weo ikiama kia UDA na bwigo umurai buobumo obuo Kenya Kwanza umuske William Ruto ni gaira chinga kiecho na kumwegerero mukonyo ye Rigathi Gachagua asaba mochirie barai balia bomo bwazimio la umoja wa Kenya muske Raila Odinga na bwigo mukonyo ye Martha Karua abwate biru namba bwate mirubili saine yuchukura inse ya Kenya bwigo nigate biru mnere nigabwata maskani ya manene ucheso umurai bwense umuske Uhuru Kenyatta. Huyo mungwana, jameni watu wa Kiambu, huyo mungwana Rigathi Gachagua, huyo jamaa sauti yake ni sauti ya mwananchi wa kawaida. Nimetembea na huyu jamaa na nimemchunguza na nimejua roho yake inaamini kwa mwananchi wa kawaida wa taifa letu la Kenya. Anatetea yule aliye chini, na yeye na mimi tumeungana na viongozi hawa wote ili kuinua mwananchi wa kawaida. Tuweke Kenya ambayo kila Mkenya awe na kiwango gani, awe na ni wa kutoka sehemu gani, sote tunatembea pamoja. Shimu Rais Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niulize bwana kitendawili na Martha Karua, nyinyi mulikuwa wapi wakati sisi tulimpigia kura Uhuru Kenyatta? Mulikuwa wapi? Wacha utapeli. Munajifanya saa hizi ati mnapenda Uhuru Kenyatta. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anahitaji watu wa kusimama na yeye na kumpigia kura, nyinyi mulimpinga, nyinyi mulimuanzishia kesi, mulikuwa mnamtaka kumpeleka Hague. Saa hii mnajifanya ati nyinyi ni marafiki wa Uhuru Kenyatta. Ekiombe kiabagaka kurwa sisemo ya Minyot igigotoka asorogongo rwa Rift Valley nigo baburiria abanasiasa gwetanga kurwa kuruta Chinsa Isatindi ekiamangana ichikira irere omarembe guturubanigwa imeyinse ya Kenya anene monokera tuligeretio bachori banene witariki kyanda cyumutinyo wa 5 gatatu roboti urwo asinkira yubekirano. Sisi tukiwa kwanza Novemba tumekuja hapa kuthibitisha kwamba hii maneno ambayo inasemekana ni maneno ya uongo. Na kama ni uongo, tunataka wale wanasema maneno pia waende na maandamano siasa. Na hata kama ni siasa, tunataka ifanywe kwa amani. Ni kwa sababu hakuna mtu amekuambia simama kiti hii. Ekiombe kemokia basubati nsi yali ya buli ya Kenya Kwanza nigo bagendera gwe yakiriko ko asobumo bwa Kenya Kwanza si kaunti ya Kajiado bakorawa n'umuchumbe w'ensemo ya Kandara musubati Alice Wahome. Time and again, leadership in this country has failed women. We have fought battles plus battles to ensure that there is equity, inclusivity, to ensure that women's gains in the constitution are secured. Supporting women is not a human right. It is an economic imperative. These are the movers and shakers of the economy. Inaongelelea juu ya uchumi, inaongelelea juu ya a dignified life for the women and the children. That's why we are talking about sanitary pads. That's why we are talking about diapers.
Miyamano kigima nigo tugendete na mangana magia senchira yubikira no mwanchu murigeria eje nigo kuru kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi nyoranga nabo kwanda simitandao yaito ya social media Facebook nigo toka buna Ndizi TV News nabo igo YouTube nabo tunyora buna Ndizi TV News kero tugendete bosyo umusene tabwe county ya Nairobi musike Johnson Sakaja niga irete bweka gwikabusyo bwekyombe kelia gegotuka obuserege DCI asebono abeteka kurendigwa nagotebigwa buna konyora tarangirigwa ekogenda nsemeyo chinga kicho Sakaja nigamo chiri bali bakwamerani nere ase atebirumuna ande yake nigo baboire na nigo rachikobwa na boro nigo baligiri chinchira kitali chingia ekyo chokonyara komuruta isiko. If there are any investigations, I am a law-abiding citizen. I am a lawmaker. I have participated in the process of even legislating for the DCI. I'm available at any point to cooperate with any investigation. The end game really is to try and use intimidation and threats of arrest and whatnot. I don't fear that. But let them follow the law. All of those threats, intimidation, I've been asked today that if I step down, all of this will stop. I'm not going to step down. Soka isiko yense ya Kenya kurwesize chamaiko ichibura burunigo chaine kiwe ime yense ya Senegal chinga kiabasae basogete na kuburukana n'abanyanyimbo chinga kicho nigo ense yo agenderete kwero bulia iliyo chikoso asobo cholyo bonene ime yense yo barakorekana gitariki 33 ecyumutinyo gatano na kabere umwaka w'ibikiri bwibere na 22 abasayabo nigo barorekanete kominyokane kigima n'abanyanyimbo ime yense yo kurende umurembe nigo enderete kuburirwa kwirana ase ense yo ya Senegal. Biamono kigimo mwanchu murigeria kolengana ninsa ya neganige kongorokie cha Chinsa Isato nigideke 25 ejine Chinsa chiro konkoru Afrika ya moja chinga kichiribono to gukorera mangana magia gabo asinjira yubikiranu no manyite natoji twakora botambe ekero tole SMS elituko le Jumamosi nelituko le Jumatano nigo togosoa abagima so murubuli obweke umbo no murubuli siasa to gukorera mangana siasa ne mono kurwa sabarai boro konkuburu gusi Kenya na boiko nensenkima kero murahiyo ago cha semeze nigo to kwa na mange ikobono murai wili tuko lialero suyo kuliye kirugo ekyobo bunge kuruase constituency ya Nyaribari Masamba omweshimiwa Dr. Daniel Manduku oikirase chi studio chito magaraba yabono na niko tuya aliganitike gimeri tukwanire amangana kuruase nseme yo nabo gwibire nkabiyaye na halia aligetie gukorera bamenyi be constituency yo kulengana niki ombekeliye chimbe no wachorikia IBC abakichukura bali baligeti gwe ikumwaka w'ikiri bwibere na 12 ase constituency yo ya Nyaribari Masaba nigo bale kiri bwe 50 na kianda ne 50 mo nabane 59064 bono mo bunge wenseme yo bono no mweshimiwa Ezekiel Machogu Ombaki oyo kuligekera kyobo governor ase county ya Kisii onyore constituency yo nigebwate chwadisano ichuni ward yebwate abakichukura kiri bwe 14 kimyenye ne 50 mo na 53 gose 14468 ward ya Nyamasibi nigebwate abakichukura kiri bwe 10 emyayemo na 10 na boigo ward ya Masimba nigebwate abakichukura kiri bwe 12 Kiribu 12 na 50 na batano na babere gose 12057 ase wodi ya Gesusu nigebwa tabakichukura kiribu 12 ekimyibere na 40 na babere wodi ya Kiamukama boigo gatwara abakichukura kiribu 10 emyayemo na 53 na batano nomo na chonsi sobwamo nigo chikoba kiribu 50 na kianda na 50 mo na inyo ejo nkolengana no mubaro wechukura chiricha agetwe umwaka w'ikiri bwibere ne 12 ande hake ba mentre ko bwatikana no kulikiwa kurwase kyombekeli chimbebe eno bacholi ya IBC gose ba keire ko bwatikana nabande kuruzi wororo na mamacho make ali ale se register onyolenga asabara ibali bagambiro rasige kagetali getambe mono gose kegetambe mono ngamona Sam Ongeri uyoko boli obo governor ko ase county ya Kisii wetera se kiama gya DAPK bono ni gabiri Chintunde Isato ensemeyo boigo Ezero Manduku nyogosira Chintunde ibere na boigo Elijah Moindi Ntunde yemo na Ezekiel Machogu uyoko boli obo governor we county ya Kisii nere obira se Ntunda yemo bono emagoroba ya bono ni gotole no mweshimiwa honorable Dr. Daniel
manduku oyogo chikobeka kerario kigima ekirenga kiaye ningieko era kuburia ekirugeke na boigo magendero ki aliaro chatara kurwenseme hiyo arachigokorera abantu be constituency ya Nyaribari Masaba bono asige kagitali getambe nigonta gitengero beliga kigima mogeni onenko chalega buna botambe tonyabeke kerario toterekei orogaiga ebuata ne kigima Igoika Chinsa Isano chobo tuko bwarero nigonte tukobori umuseke nindo kiao nabo igotome SMS muna botambe esimi erito twakorere bintu biri nereye igobono korango mne mechiende nkoira nanda seka getali getambe oriyo nkonya okoletera mangana magia senchire yumuno bimanyerio nigakuru kwa Joshua Auta enchiri gonkuru kwa John Kebatie.